Nakon Justify Contenta na red nam dolazi Align Items. Hajmo kod nas u primjer odmah u ovaj Flex kontejner, da obrišemo sve odavde što je zakomentarisano. Ostavit ćemo samo ovaj height od 800 piksela, namjestit ćemo Flex Direction Row, kao što je po defaultu, da naši elementi izgledaju ovako. Dobro. Ono što je još bitno, Justify Content, da namjestimo Flex Start kao što i treba da bude. Naravno nije ovo obavezno, to je po defaultu, ali napisat ćemo za sad jer ćemo vidjeti kad bude došlo do promjene šta se dešava. Dalje, unutar kolone dodat ću joj i width od 150 piksela, to jest unutar naše klase call, i height neka ostane od 150 piksela za sad. Dobro. Ako ugasimo ovaj height i sačuvam, vidite kako naš kontejner dolazi do svojih elemenata i visine 150. Dobro. Sada moramo nacrtati ovdje kako izgledaju ta glavna i poprečna osa. Kada je u pitanju Flex Direction Row, evo je naša glavna osa, to jest main axis. I znači kada je row u pitanju, kreće od leve ivice, ide ka desnoj ivici. A poprečna osa kreće od gornje ivice, ide ka donjoj ivici. To je kada je Flex Direction Row. Međutim, ako dođe do izmjene i ovdje umjesto row napišemo column, glavna osa će ići od topa, znači od gornje ivice do botoma, do donje ivice, dok će poprečna osa ići od leve do desne ivice, kao što možete vidjeti u primjeru. To je najbitnija razlika između te dve ose kada se ovdje menja row i column. Ja ću vratiti na row, kao što i po defaultu. Hajmo sada da odkomentarišemo ovaj height, to jest visinu našeg kontejnera, a hajmo visinu da podignemo gore da je max width, znači da znamo visina, širina, border, margina, pa ovdje kreće display, nekako lepše izgleda. I hajmo ispod Justify Contenta da napišemo Align Items. Zaista bi bilo čudno da unutar jednog ovakvog layouta kao što nam predstavlja Flexbox, možemo samo da menjamo tu glavnu osu, znači kao što je naš Flex Direction Row, primjer dajem, i Justify Content da koristimo za glavnu osu, a da ne možemo da menjamo onu našu poprečnu. Ja kažem, u pravu ste, ali Align Items je baš tu zbog toga. Ako Justify Content menja glavnu osu, Align Items je tu da menja poprečnu osu. Zaista sjajna funkcionalnost. I hajmo unutar Align Itemsa koji nam nudi nekoliko opcija, to jest nekoliko vrednosti, da vidimo šta on to sve nama nudi. Imamo stretch, imamo naravno znači flex start, flex end, imamo center i imamo baseline. Pa hajmo da imamo šta radi za početak center. Sačuvam i evo vidim šta sam dobio. Moji elementi se nalaze na centru poprečne ose. Kako znam da je poprečna? Pa kada je row u pitanju, y osa je poprečna osa. Nakon centra ja mogu da pokažem flex start, to sam trebao na početku ali nisam. Zašto? Kada sačuvam, vidjet ćete da će on zadržati gornji levi ugao i zbog toga nisam jer ne biste vidjeli nikakvu razliku. I na kraju imamo flex end, naravno spustit će ga skroz na kraj. To su te tri osnove, flex start, flex end i center. Ono što je zanimljivo jest ovaj stretch. Ako ostavimo ovako stretch i sačuvam, vidjet ću se ništa nije promenilo jer je to po defaultu. Što će reći da ako ovdje ne zakucam visinu, naravno da će on imati svoju visinu od kolone. Ako ovdje povećam visinu, a unesem Align Item Stretch, neće se on povećati. Zašto? Jer ne može da pregazi moju visinu. Međutim, ako dođem ovdje i kažem min height, sačuvam, on će razumjeti da može da zauzme cijelu visinu svog kontejnera. Naravno, da ne postoji ovaj Align Items ovako, isto bi zauzeo zato što je stretch default. Znači kad ne napišem to se podrazumeva. I na samom kraju imamo neki baseline, kada sačuvamo neće vidjeti nikakvu razliku. Međutim, ako ja dođem u index.html i napišem ovdje neki paragraf, ok, i hajmo ovom ovdje, sačuvam, gledajte sada. Doći ću do call 1 i reći ću height 300 piksela. Dobro, doći ću do call 3, height neka bude 600 i do call 2 450 piksela. Evo ih moje visine naših, to jest ovih kolona. Ono što je zanimljivo, ako zakomentarišemo baseline, vidjet ćemo da se nalaze na istom mestu. Ali, ako ja dođem ovdje i kažem Align Item Center, sačuvam, vidite razliku gdje se nalaze moji elementi, što je normalno. Bitan nam je ovaj tekst.
Hajmo sada ovoj call 1 da stavimo margin top 100 piksela. I ovoj call 3. Ok. Ja ću sada uzeti i ovaj line items, zakomentarisati i sačuvati. Dobro. Sad, umjesto centar stavljamo baseline, sačuvamo i vidite šta se je dogodilo. Ovaj align items baseline govori itemima da se poređaju po toj osnovnoj liniji, ali se gleda content, u ovom slučaju tekst. Znači, ako ovdje ne stoji baseline, pogledajte kako to izgleda. Ako stoji, on će biti u jednoj liniji, bez obzira na visinu ovih mojih elemenata, bez obzira na njihove margine i tako dalje i tako dalje. Zaista malo čudni property, ali mnogo znači kad imamo na stranici nekoliko onih citata, gdje nisu, da kažemo, slike jednakih dimenzija, a moramo da ih iskoristimo, i onda ovaj baseline može dosta nam pomogne da to bude u nekoj liniji. Izuzetno korisna linija koda. Ono što bih želeo da vam pokažem jeste, hajmo da obrišemo sad sve ovo. Dobro, nek ostane ovaj tekst, malo da se igramo s tekstom. Stavit ćemo center, sačuvat ćemo i stavit ćemo ispod justify content također center. Sačuvat ćemo i evo vidimo šta smo dobili. Međutim, ako dođem i kažem flex direction column, sačuvam, evo je odmah rotacija. I gledajte sad ovo, menjaju se x i y osi. Hajmo napišemo align items koja je sad main axis, što će reći glavna osa, njoj da stavimo za početak flex end. Hajmo da imamo gdje će sad da se pojavi. Skroz desno. Dobro, ako ovdje prepravimo u row, to jest hajmo da vratimo kako je bilo, na sredinu, i hajmo sada stavimo row, sačuvamo, gledajte sad, skroz dole, flex end. Zašto na sredini? Pa zbog justify contenta. Ok, da ne bih ja previše zadavao sada ovdje komandi align items, justify content, flex direction, da vas ne bi previše bunio, savjet za vas jeste da probate sami da napravite ovakav jedan kontejner i da se što više igrate sa ovim flexboxom. Jer samo uz vašu maštu i uz vašu igru sa ovim našim boksevima ili divovima, kako god hoćete ih nazovite, i pokretanjem po ovom ovdje našem kontejneru, naučit ćete kako radi flexbox. Mogu ja da napravim 1000 primjera, ali ako vi ne uradite ni jedan i ne razumete kako se menja osa, džabe nam sve. To bi bilo sve što se tiče ove lekcije i align itemsa. Mi se vidimo u sljedećoj lekciji gdje ćemo objasniti šta radi order, a nakon toga ćemo vidjeti jedan sajt koji nam pomaže u učenju flexboxa. Hajmo u sljedeću lekciju naučimo i order.